Pilih itu karbilo Charlie asong harga jina kumiti asai hemalo dok muka pilih itu bangso perangke amai kita doponan kolam tinggal lo ni thom ni pia prang bangso karbiang long atau kan mus tami gatu lo berata becini lo bangso forest department lo illegal appointment aputha karbiang long Thomas Council forest department 2012 kan non kuan illegal appointment pi atau mapha kecepalong atau mapha na bangso sokos kepala aputha silitung na bang pini karbilo Charlie asong harga jina kumiti plan kerangkia mai ini pangkau. Nasi pini itu na bangso kerangkia mai lo karbiang Thomas Council pan tacuniri gang tu bangalalo kupi aporsi non pakai interview paduponan kau lapen non alta kepal tang atum sudah minum tang doping lo ajak tum ke age limit sudah ke cross tum lo sekarang itu mau pakai non jong si press interview padupon ji puno tam telang litum bang ke laso kriteria talang litum ke labang so post nong tam ke job nong jia website tam hatum bang ke update tum si ong kasi nili appoint why si ningje pon ko why interview should not conduct interview kupia posi non por la bangso illegal appointment na puthar bang non ko interview bipo nang di buka galo Thomas Council kun di pulo kupi posi bipo nang nei ko puthar ni isi ni ke jong na bang tumbang ka lalo non point 1 bang ke health issues within these 13 years of service some other employees have had surgery like kidney stone, gallbladder, etc. And women, they have pregnant surgery so they can go for running. Lasi alang itu non apordong si labang so interview padu kok lo putante. Hala kismana employees atau magalang itu kisu kacelang tang tum lo la pensor lo tum mabangke kismana tum mabangke pregnancy pen alang itu mbak non apor bang alang itu mbak surgery ikuitang tu tu nasi non jong si labang so interview along patut kok perlu tanda training lo bang itu mbak health issues mata physical health bang itu non bang aprang apa yang bang unidat po lapen ini bang education qualification 8 years back there was no criteria mentioned that the candidate should be graduate. So now, how can they fill up the form for interview? Nasi kita tang ningkan nerkep serikep apa bang ke hal bangso kriteria bang abeje bangso forest department long non alang itu ke klaim bang post long bang ke graduation unveg nani pu hal bangso kriteria be lasin jong se non bang ke laso kriteria dokok pulo tang te alang itu bang ke hal so a certificate of diploma of health paklang kedat ko lapen ke thoma bangkala each mother 75% of the employees have crossed 40 of years, so how can they compete with the press candidate alam bangkala each limit bang tadu ko lo jong sila so interview non press candidate tum long chapate dunji pulutan te kelong tang atum employees atum bangke non press candidate tum long chapate dun pulutan te alang itu bangke ki undun de tum si aphairong na ko athe alang itu bangke non bangke 70% employees atum bangke 40 years to complete tum si ong la alang itu bangke non bangke press candidate atum bangke complete dun je bangke sungkung bo lapen Pli bangkala lot physical fitness. Most of the employees does not have life before fitness because most of the time engage night and day in field duty. Lasi physical fitness na usda mel sona thalo apran ningkan sirket ningkan kep apran mangalang itum jakong hala sebut mangalang itum opran ta misenta hai kita menon bangkala bangso a forest department long asak kuilong lokpen bangkalang itu dode samse pen ajo pirlo namu tami alang itu field duty long perform a job non alang itu
penangan employees to make non bang hala so aja kong orang son ke abelo tapi non press akan didata to be also bang so ci complete dulu tante 70-80% atau memang non employees to make abang so orang kilom di ang ring sit lapen performance duty by the staff in various section, wildlife case, timber case, MECO case related to department. Penangan employees labang so forest department long alang itung claim that peningkan cap, ningkan sirket labang so a job claim that penalang itung penangan long make happy kang hu a case penceng lo penangan a case lo make alang itung labang so kapilo hala kan huwa kesa to nopen isi kacerap do kolot he alang itu sebula so non apor bang alang itu hepi kan hutun bandalang itu sigine ablo la sebula magalang tum si a business to kolot la sila solo mang tami isi akasik sak do kolot la pen ni bang ke training 25% of the employees have completed training in Jalukbari, Guwahati and others in Makum. Lasi 25% of the employees alang itu memangke Guwahati, Jalukbari, Penchenglok, Makum along sampai alang itu termasuk department alang itu training sampai hiungtang atau sing ong. Lapen graduation list 40% of the officer will short list for promotion from the HOFF, Guwahati and other are also on the track. All of the employees have signed in the service book as per department norms after 6 months. Lasi alang itu employees tu keciklan nami around atang bangke inu da bang nyong si sakri long alo ba job long lo tante 6 months apilo tante alang itu apang service book setabe alang itu hang kurije phan isi apor do selang litum 6 months completed pen alang litum service book long setabe alang litum alang limena arida mate signature alang litum CPL lo na sila so non apor ko re-interview do tuna lang ko bangke ha mangalang litum si ake siksak do ko lapen isi bangke police verification all of the employees was accepted after police verification lasi halabang suhud 2012 and non army alang itu illegal appointment ko setami alang itu aphan man ke non ba ki si mathadam pote legal appointment te not he alang itu aphan man ke police verification ta kuritang alo lapen police verification ta ing pensi alang itu bang so a job ki claim sami around choklim lo si alang itu man deng polo lapen si bang ke alang itu labang so forest department long claim pen alang litum kacepaduk labang ke election duty same alang litum karbang lot ahawar lo atau kan ustame election por tame alang litum cepaduk pon lo election duty lapen kedam tan la hujan tan cenglok like langkai jan long eviction hai hui long same alang litum kacepaduk ajoini pes labang so eviction same kicun pon lo lapen ide bang ke survey in many part of the forest area as well as wildlife area. Lasi alang itu ningkang sirket ningkang ke pacepatuk ajoine selang itu lobang so itu karbiang long forest area ko anthi ma wildlife area ko anthi ma tadame alang itu ke survey aphan penan cepaduk lo. Lapen alang itu experience. All of the employees have well experience in department work like maintaining, account, expert in field duty, court case, wildlife case, survey, realization of revenue for Karbi Anglong Autonomous Council, maintaining the Karbi Anglong Autonomous Council picnic spot. Lasi alang itu mabang ganon na ke ningkang sirkem ningkang kep kemdet api alang itu nona bangke penangan asaya mo lo bangke klaim kita tame experience to lo nasi non litum karbi lo chari asompen ake hai Dr. Tuliram Rongham Honorable Chief Executive Members of Karbi Anglong Autonomous Council
alang li ke Karbianglong Autonomous Council lama chief lo port lasi nitum karbi lo chapli asam har ghar jina kum ti pe ke tuning di ye bang kala lo nang litum un ana bang ke un pulutan te interview pavipin pen non ke claim alang litum ke dotang employees atau maphan ba ke kisung sipin pen lama so post pachelong soji pasi tuning di lo la penjong si labang so illegal appointment putha non interview pada bonjing pustame alang litunong kelong tang employees atau maphalai labang so bang haroge thom suse employees atau mapha labang so department of post along pachelong thojje facility karbilo charli asam pen tuning rilo jongsi alang litung laan cepat duk pen akhi non fresh interview di pada pon along yong salang litung phan pasang thurui pulutan te ile to makhe phan kan hok the pik khangai athe labang so a forest department along illegal appointment ki le puno illegal kali le puno stamil labang so along bangke state sector pen council sector na doko jongsi state sector pe jongsi labang so interview kor lo pulutan te hala dan bang ki to makhe tu penang am employees tu bangke alang litum a job mate alang litum abo rank abang ke alang litum kilong dun de mate kilos dun ji abang pipigi nasi Karbianglong Autonomous Council atumjong silabang so along matha pame pen step te pon pulutan te halabang so bang haruge thom employees atum han tame nang litum penaan bang ke nang litum cirai dun ji kusil litum Karbilo charli asom pen jompon litum nasi litum Karbilo charli asom pen tuning ri bang kala lo sar tuliram rong ha doktor tuliram rong ha pastame labang so press interview do pustame nang litum labang so 300 so se employees atum han bang ke kaya teng kaya mang so nang litum pha duty ke pachakem long dia bhasi tuning lo helang litum bang ke non press interview le padot polo polo ta physical health chenglo physical training long penchenglo kaprek kriteria long samelang itu mak tikuk do popo the non mak ajhak employees to mak alta ke pap do koklo nasi alang lit tuma phat kanghon ga jeng so pen labang so interview padopon pertama post alang litung labang so sakuri bangke kapacilong thoji bhansi tuning rilo athe non ilitum langdam elo pulutang te labang so a job ki pile illegal ko office tame non ongdung 95% apu 95% employees atum bangke karbia khai sede rasi ka nilitum chini Karbianglong Autonomous Council si yang Dr. Tuliram Rohanta inut khe songjapo alang li khe phang ka ching hon thai pi ka bang popo alang li ana bangke labang so nilitum Karbilo charli asom ka chenglo hampang doan karberat doan atum ka tuning ri alang li dengpong si labang so 300